I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, u današnjem videu nastavljamo sa našim pocket tinovima, tačnije sa limenkama. Vjerovatno ste već vidjeli video gdje sam otvorio ovu limenku, tačnije ovaj pocket tin, ovu kutijicu, kako god želite da kažete. Ja i dalje nisam siguran kako bi trebao da ovo nazovem, ali eto, metalna kutijica za sličice. Uglavnom, otvorili smo nju, tako da imate video na kanalu, možete da pogledate. A danas otvaramo ovu crvenu varijantu, jer mislim da je crvena najljepša po meni, tako da danas ćemo crvenu, ne mogu da se strpim, a da nju ne otvorim, tako da nek ove dvije gore stoje sa strane, a danas je na redu crvena. Kao što vidite, ova crvena je verzija Kanade, tačnije od Kanade verzija, pošto imamo 3 domaćina, oni zajedno organizuju svjetsko prvenstvo, tu ste već upoznati vjerovatno, i dolazi 8 paketića u ovom pocket tinu, plus jedan specijalni paketić, kao što je igrač Austrije, jer ovo je kupljeno u Austriji, vidjet ćete i sami kako to izgleda. Uglavnom, ovdje vamo pozad nam piše sve šta dolazi u ovome pocket tinu. Kupljeno je u Sparu, u Austriji i evo, 12 eura special tin. Uglavnom, jako lijepo izgleda i ono, prebrutalno je po meni iskreno. Nadam se da će na Balkanu da dođe, to sam i prošli put rekao i mislim da je jednostavno super deal za ono što se dobija realno. Tako da, želim da vam pokažem još pocket tin, tačnije limenku od svjetskog, tačnije od europskog prvenstva. To nisam pokazao prošli video. Kao što vidite kako izgleda ona, baš je dobra. Ovo je Tops by the way limenka i baš je dobro. Kad je bilo Euro 2024. godine u Njemačkoj i ovdje baš može dosta sličica da stane i dosta je veća od ovih ovdje, ali ovo opet nije pocket tin, ovo je samo tin. I ona je nekako kvalitetnija, ne znam nije kako da vam objasnim, ali nekako kod da je metal lim šta je već malo deblji od ove dvije, na primjer, što imamo. Ove dvije su jako se mogu saviti lagano, ako nešto, na primjer, padne na njih ili tako to. Tako da, pazite se ako slučajno vam ispadne, može se lako iskriviti. U suštini, ajde mi da krenemo polako. Ja i dalje nemam, znači, Džeku, i dalje nemam Messi, Ronalda. Nadam se da će mi ova crvena verzija biti sretna. Inače, ja danas, tačnije večeras putujem za Bosnu i nadam se da će se u Bosni uspjeti zamijeniti sa ljudima. Možda čak ponesem koji pocket tin da nekome poklonim, vidjet ćemo. Uglavnom, znam da u Bosni trenutno se ne može nabaviti ovo, tako da prelijepo izgleda. Baš mi se dopada, iskreno, baš mi se dopada. Ova crvena je realno najljepša. Nije što je Kanada, iskreno za Kanadu me boli briga, ali meni se sviđaju ovako ove nijanse, tako da eto. Uglavnom, ajde mi da otvorimo, ovo ćemo ostaviti sa strane, kao paketić. I ajde imamo šta ćemo da dobijemo ovdje. Malo se teže otvaraju ove, znači malo se teže otvaraju, to odmah da vam kažem. To sam već prošli video skontao, tako da ajde da otvorimo laganini. Vidimo da li mogu ja to malo jače da povučem i kako da se naučim. Čekajte, moram ovako, op. Ne može. Znači, odmah sam rekao da se malo teže otvaraju, bukvalno ne mogu da je otvorim. Znači, ne znam na koju stranu da je povučem, ali evo vučemo sa svih strana pomalo. Opa, evo ga, krenulo, ide, evo ga, to je to. Znači, jedva je otvori, bukvalno jedva je otvori. Ne smijem jako da povučem da ne bi izletilo sve, ali eto, ajde nek stoji ovdje ova ovdje. Ovdje imamo znači 8 paketića plus jedan specijalni paketić u kojem je specijalni stiker. Znači, evo da vidite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inače, jedan paketić košta 1,5 euro ovdje, tako da 8 paketića je 8 paketića je 12 eura, tako da vi bukvalno dobijete gratis, tačnije besplatno ovu jednu sličicu i ovaj pocket tin. Tako da sam uzmao posebno po jedan paketić, to mi ne bi bilo baš pametno, tako da eto, to je to. Ajde mi sad ovo da otvorimo pa da vidimo šta ćemo da dobijemo. Ostavit ću ovaj pocket tin sa strane ovdje, da bude ovako kao ukras i ajmo da ovo ostavimo sa strane isto tako i da otvorimo prvo 8 ovih paketića, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Iskreno, nadam se nečemu dobrom i da nas danas posluži sreća, jer u zadnje vrijeme nismo baš imali sreće, tako da ajde da vidimo šta ćemo da dobijemo. Prvi paketić dolazi na red. Malo sam ga loše otvorio, svaka vam čast. Evo ga, opa, evo ga. Ljudi moji, evo ga! Iz mog najdražeg pocket tina dolazi Džeko, Edin Džeko, Dijamant Doktor, kako već hoćete da kažete. Mašina, moj najdraži igrač inače. I napokon sam ga dobio, ljudi. Nemate pojma koliko mi je drago što sam ga dobio, znači
Džeko, doktor naš, baš mi je drago da sam ga dobio. Znači prva znači sličica, prvi paketić danas i odmah Džeko, druže. Znači ovo nema niđe, znači ovo je predobro. Znači ja već mogu završiti otvaranje u stvari, ja bukvalno već mogu završiti otvaranje, baš mi je drago da sam dobio Džeko. Gledajte vi ovog našeg doktora, dijamant. Tako da, Džeko prvi, njega ćemo naravno sa strane staviti jer on je doktor, znači nema većeg. Idemo dalje, Kongo, ma šta god dođe sada, nek dođu sve Kongo, evo bukvalno. Ništa mi ne znači, evo dvije iz Konga. Imamo Irak, neki vrat, evo još jedan iz Konga, znači treća iz Konga, druže, šta je ovo? Švedska, Svanberg, dobro. Evo jesmo, drago sam Džeku dobio. I Češka, druže, znači ovaj paket je najbolji paket, druže, nema tu šta, znači Jackson je pao, znači ja volio da dobijem i duplog Džeka, ja želim da imam jednog koji zalijepim, jednog da čuvam, tako da ne bi se bunio, tako da ajmo dalje. Odlično je počelo otvaranje, mogu da vam kažem, i više nego odlično. Ajmo dalje. Da vidimo šta smo ovdje dobili, ovo je drugi paket danas, ovo je golman Paragvaja, golman Paragvaja, dobro. Ajmo dalje, evo da vam malo približim. Sljedeći nam je Saudijac, dobro, respekt za njega. Opa, Alžirac, dobro. Lijep su dresovi Alžira, mogu reći. Katar, Mendes, Lukas Mendes, ili kako se već kaže Mendes. Iran, dobro. Amerika, Alex Freeman, slobodan čovjek, nema šta, to je to. I imamo imamo Hadada nekog iz Jordana, druže, iz Jordana. Krenuli su ovi Arapi, druže, da ulijeću. Arapi kad ulijeću, druže, znači ko klizjeći kad ulete, znači to je to. Oni kad krenu da ulijeće, znači to nema zezancije. Evo ga prvi grb za danas. To nam je grb, ja mislim da je ovo Kolumbija, ako se ne varam. Jeste, ne, ovo je Ekvador, moja greška. Nek stoji tu grb Ekvadora sa strane. Ekvador, sljedeći nam je timska od Urugvaja, dobro. Pa poslije njega je Škotska, Aaron Hickey, dobro, ne znam da li njega imam. Brahim Diaz, mislim da Brahima Diaza nemam, iskreno, ne mogu se sjetiti, tako da Brahim Diaz je tu. Još jedan Alžir i opa, ja mislim da mi je ovo dupla jer imam sve ove logoje, tačnije ove, kako se to kaže, ne znam, ja vada logo, ne znam, nija. Ovo je Kanada, znači sličica i ja mislim da nju imam, tako da GG, nek stoji ona ovdje sa strane i David Alaba iz Austrije je sljedeći, može David Alaba, hajde može. Idemo dalje, iskreno vam kažem, znači danas je popravilo mi se raspoloženje, zato sam dobio Džeku, jarane moje, znači boli me briga. Ovdje imamo Švicarca, Jašari neki, pravi Švicarac by the way, svi vidimo po prezimenu da je pravi Švicarac, realno ko to može da ospori. Imamo Patrika Berga, Patrik Berg iz Norveške, ovaj se okrenuo doktor, ovo nam je neki vjerovatno golman, ne znam nija šta je, Jordana. Evo ga Davido Spina, za još uvijek brani. Ok, Davido Spina, idemo dalje. Jack Hendry, mislim da sam jednog ovakvog dobio već. Dobro, ovo je neki Saudijac i ovo nam je iz Curaçao, me čini da je ovo, dobro. Tako da, Curaçao i evo nam kod, ko želi neka sebi skenira kod, izvolite kod, tako da, eto. I sljedeća sliba nam je, tačnije sljedeći paketić nam je, da vidimo šta ćemo dobiti. Ovaj pocket ni za sada dobar, ajmo, op. Evo ga, neki iz Ekvadora. Veboa, kako se zove lik, ne znam ni ja. Niko Paz, evo ga Niko Paz, ljudi moji, njega imam, tako da unlucky za to, ali nema veze, dobro imati duplu nekad, tako da GG što se kaže. Sljedeći nam je Paragvaj, dobro, Egipat, neki Marwan Atija, igra u Al Ahliju iz Egipta, dobro. Imamo nekog iz Tunisa, nije baš ovaj oduševljen što je iskreno na sličici, ali dobro. Tako da, igrao u Kopenhagenu. Sljedeći nam je Jordan, evo opet počeli ovi Arapi, znači sve Arapi. I na kraju nam je Ekvador, opet Preciado iz Spartak iz Praga. Dobro, iskreno, koliko imamo još paketića? Još 3 paketića, pa nije loše. Iskreno da vam kažem, ova 3 paketića, što se kaže, može biti svašta nešta, ali ne mora, tako da znate sam kako to ide. Ekvador, evo vidim da je Ekvador neki ovdje. Ekvadorci danas idu ko ludi. Evo drugi golman Ekvadora me čini. Tako da imamo evo Ekvador ovdje. Haiti. Nisam od Haitija dugo dobio, druže moje. To je to, znači Haiti mi treba. Imamo Koreju.
Ok. I evo jedne zlatne, a to je grb Katra. Grb Katra imam, ali nije na odmet imati duplu, tako da uvijek je dobro imati duplu zlatnu, tačnije srebrnu. Maroko, ok, lijepo, Maroko. Idemo dalje, Iran, dobro, i na kraju opet Arap. Znači, Arapa dobijamo najviše, baš puno ima Arapa, ljudima. Ja znam da se zato žalim već više puta, ali brate mili, znači, je li moguće da je ovoliko dobijamo, znači, je li moguće? Znači, pa jarane moj Evropljana, znači, najmanje dobijam, znači. Ajmo dalje. Evo jedan Evropljan iz Austrije, već vidimo tu. Ajde imamo šta je to. To nam je Vene, Filip Mene. Druže moj, znači jezik mi se znači ono osušio kad sam rekao ovo. Manuel Ugarte, Uruguay, dobro. Može. Sljedeći nam je Egipat, koji je ovo iz Egipta? Yasser Ibrahim. Ok. Nick Woltemade, mislim da mi on treba. Nick Woltemade, mislim da mi treba iz Njemačke. Tako da, ovo je dobar pull što se kaže. Nick Woltemade, super. Ovog ne znam da li imamo, je li ovo 9 Senegal, nije ovo 4. Mislim da mi Senegal fali 9. I ovo nam je neki Belgijac, mislim neki, ne znam nija tačno koji je. I još jedan Belgijac, Openda. Opendu imam, ja mislim, najviše puta, njega sam najviše puta izvukao, ali nema veze. Openda je tu. Sada nam dolazi posljednji paketić za danas. Posljednji paketić, da imamo što imamo u njemu. Ajde da imamo laganini, čekaj da ga otvorim, lijepo. Opa, Amerikanci vidim da su timska. Imamo ovaj Collect digitalni album. Ajde odmah da vam digitalni album, da vam odmah dam digitalni kod, čekajte da lijepo uhvatim, evo ovako. Evo izvolite digitalni kod, ko skupljam ja, ali meni ne treba tih kodova jer imam dosta, tako da eto. Evo ga imamo Ameriku, grupna Amerike, sljedeći nam je Lewis Ferguson, evo ga Ferguson. Još jedan iz Saudijske Arabije, dobro, može. Evo ga grb Kanade, mislim da imam grb Kanade, tako da ok, nek stoji tu. I sljedeći nam je Yasin Bonou, dobar igrač, golman. Cristian Romero, Argentinci, ovo je dupli Cristian Romero, Argentinac imam dosta slabo i dobio sam čak 2 dupla Argentinca, a imam samo 9 Argentinaca, tako da niđe veze. I ovdje imamo Jordan Al-Rashadan neki, dobro. Iskreno, ovo otvaranje, znači, jedan Bosanac, ali vrijedan, druže, znači, ako sam jednog htio, to je taj, a to je Džeko, tako da, kao što vidite, evo Jacksona, tu je, dobili smo još i 4, ja mislim, ali tako, 4 specijalne. Iskreno, ovi poketinovi ne daju puno ovih specijalnih, ali eto, realno 4 od 8 paketića nije loše pola, znači, bukvalno 50%. Je bukvalno otvaranje, ali realno random su, tako da eto. I sad nam ostaje ovaj posljednji paketić, a to je Team Special Set sticker, austrijski reprezentativac, da imamo kojeg ćemo da dobijemo. Za sad smo 2 austrijska reprezentativca dobili, vidjet ćete u videama koje izlaze kojeg sam dobio, tako da imamo koji je ovaj treći. Sam da nije dupli, ajde da imamo šta smo dobili. Znači specijalni ljudi moji pack, kao što vidite, evo. Da imamo šta smo dobili iz ovog specijalnog. Ima jedna sličica unutra, vidimo koja je to sličica. Naravno, zaštićeno je bijelom ovom kao pozadnom, tačnije stikerom ili kartonom, kako god hoćete, da ne znamo šta smo dobili. Ajde da vidimo. Znači, dobili smo, aj baš me zanima. 3, 4, sad, opa! Šlager, ili kako se već kaže, Šlager, liket, znači Šlagera sam dobio, ljudi moji. Ovo je igrač, ja mislim, odbrane, Red Bull Leipzigu igra. Nije loše, nije Alaba, nije Arnautović, ali može ovaj Austrijanac, nema ovog Austrijanca, tako da to je dobro. Uglavnom, on je broj 10, možda čak i nije odbrambeni, mislim, ne znam. Tako da, eto, vidite kako izgledaju te sličice, kako svjetlucaju. Ova sličica je bukvalno bila gratis, znači nju dobijete gratis. Volio bi da može ovako i u Bosni da se nađe, ili u Hrvatskoj, ili u Srbiji, ali realno, eto, ekskluzivna sličica za austrijsko tržište. Tako da, što se tiče današnjeg otvaranja, ja sam prezadovoljan, iskreno boli me briga što nisam ništa više dobro dobio osim Džeke. Realno, to je to. Najbitnije je da smo mi dobili naših dijamanta, a vi se ne zaboravite preplatiti, baciti subscribe, baciti like, jer realno baš dosta ljudi koji gleda uopšte to ne napravi. Bio bi jako zahvalan kad bi to uradili. Tako da, hvala vam još jednom svakako što ste ušli u video, a mi se vidimo u nekom drugom videu, a do tada veliki pozdrav za vas. Ćao!